Motivamu Tobotike, the Pagama Leadership and the Bible, Liso 3, the Takeko Kena, the Pagama Lotico Li, 30 Timothy in law, a sopoke ata sue, Patabuyo, possibly Kenalo, Dodo upon the Purder upon the sue upon the Kuki Apua. Ne luo luo poa lupu prepoa ta to klimi ta blu lo ka ton rai ke po lu sa menya le pa ka ma lu ta ke ko ke na di li te ti me te to lu poa to do pa ka te ti ro tho ba so po lu ta u mu so po lu ta to lu so ti me te le ko na ka ba mi ta di le to ka ti da we ma se do su pa le krisa mi ko ke pa yo a ge amen. Li 30 Timothy ne awe mera pakwe liyo mera sopolu lo da awe kwe we da su akopya so Timothy o da akopya ne apoli a play bo ti de pa le aba twe do so Timothy ine lo da kwe ake wo ne mera sopolu awe tu to we da ipesu ta o po Peli mata sadut si qui do tau puene keto da indigenous church a copione ne tita kota pu ata upune no do awe ne lucione ne awe udo kuna di pa le tau pu pu no awe ne awe leta do lucine da awe da he ba we da ta upu kuna di pa Wele li mata sadut chisi nyapu pa plato e dini lo do peyone betiba le takeko kena apuene ne talotu loka te pa uwe akuta ne ne de sopolu ne we he bawe da sotimete de kaketo kuna le age le I twe kwa tweke ta upu te pa ine lo Sadu tedo sadu chione ni mera sopolu ata he ku he pane no major problems in the church tau po nyapu ta le aketo ta kota ke du ketelo simiti mione mera sadu tene mera sopolu ta he ba ta kutoto no loko kuna no Sado luione sopolu a personal advice anogasa we ata he ba so Timothy yidoro awekame poale akom akte to ta nile weane sado lui nya bone te da le ta nile ageni yedili no di sayane wudane sopolu odo ata he ba so Timothy Palona tale nagasada ne agi tati se pa ina no sadu lui nyapu da sadu jene ne sopolu social problems no ta umu ta relo ba twe ta kota keti se pa le ba kado mukamezene ata mito khusine awe selo amile mukame asro nyautene do sadu khuane oda Tagi akali le weda he bawe so Timothy ine lo tagi mo puane leading God's people no weta tokuru me yo apuagomu as moral representatives of God's truth kabami do to le aketo kopiane you are ake awone no you are do to we the tatuone ne meditoro ke he ku he pa so Timothy le numerous church problems no we tau po ta kota ke klu myo dido ta ba twedo ko kwa senya no false doctrine no tatu kama to kama no akobione le kuna ti pa le a uto do keto kita kota ke do katu kito ke so Timothy le bakado tau po ta tigapa no de one ne bakado gakuta to tau po tu kita po tita pa
do tu we ta klo ata umu no away chane ne away ne so Timothy ne away o do lack of boldness to do ta tu du ta du ko ta ne do so Paul ne ba he ba le ko do ta tu du ta du no da ke he ba so Timothy le ko kwa senya ta ko ta ke no problems and confront the problems no ke de chione away he ba so Timothy le akabyan ne develop personal no personal ata personally ne kamadu to ta no de chi ka ne away he ba so Timothy le tagi bakado model no kuna takeko kena a model therapa contemporary model counselor teacher spiritual guides no kabiera pale he ku he pa away on a counselor kabi tara to kabi spiritual guides one ne pale tu we taklu kapa no complexity of leaders no away on it tale takeko kena ni metale abibu sakata akabyo na ba kero kuna lo na ba kero ta kepo lo na ba akabyo na ba he ba le akabyo pa kamata lo no sada ne siko na ba mata lo resource to be atakalu tuo ne oda pe asadu lui asabu si chile siweda monatu du matrota panalen tasa kule panota gatge mimi monakele ta do tele pasugina keta menya le takato le tapita ma le ta eta kui le ta sutana le ta sota sri punetike no ite kli heri bado panata le ta kwale le ta sato pa ki le ta tu ke to ke tatake widane tahilo olena pu ale tahilo na wi klo to odoptuketa pata pa silen lo ne na te ite kwa ba do mon tu to otige akopyone na personal no traditional no tuketa pata pa sile allo li le ta kwete de pa le pa aga kwe o te de pa na ka ba pa o na no ka sada ne na tita ma trona panta le na tasa ko no mona kele ta dote no umu pero ta tu du ta dui ni la awe ane ne me ta ka to le nya lo leadership lessons ne no kuna atamalu te ka ne mentoring akopyo ne ta hi sun ne kle pwa mo awe so polio ne awe mentor weda akopyo ne so Timothy do dini to so Timothy siko le atake ku kena puene kaba mentor kaba hi sun ne kle pwa ga ti pa no awe ne ka ke to weda contemporary model ya le ta uta akai ne ka ke to Pwatiga le pwati kwa lu okay the contemporary model then ya ko so ka to ne di za pum chimmo jene le so sakata putra do mule jene we ne le so sakato da we was a contemporary da we the model lo ta ne no okay so to si ko ne do put up a contemporary model no we jene we da akuta ne contemporary ka ke to contemporary model with a work at whether a copy on it spiritual guide teacher counselor no always in it can be pale tu loda can be pale he kui pata can be pale umu le tatake pale again no away ne mentoring tamalu chit me on mera giftedness lo Pumaka ya pa udah patu kita pa ata di wita katu wile katu soda naga keto meni ne awane tu kita pa yale ata pa silen lo api no lo amo no uniki yale no
awaken mera pale wishele aketo no do to do kwa lo do shtu ke to ke do tradma do sopoli awaken li social te da le ta hilo o le we clo to le tu ke ta pa silen lo awaken ne giftedness di ta hilo o le na pu to ne tu kita puati depa do wita katu tu lu tu de when ba hito ta do get te balo the leadership lesson takar kane balance yani the personal development and ministry productivity okay personal development yani ni no sa da ne atadu to do you atama atadu to Misatani yayone arike kuna jene papadi pakamale anogasada wele duro toto shi ho duro toto udo a kopione udo atuli udo akar pale pato ni sajene no le pale akapya he utuba yo ayeta no udo takota kemeni mata jene o kalakasene sitetelo tane chama chenda chama chanda chema ye no ko su ke na wai chane da pwa chane hita within away ni na ka balance or na balance personal content development and ministry productivity on it akaya din ta ma ka do tho do pwa le he bu ko ba ta ko ta te pa se ko ni do ata mu ka ba su wa we da we ka balancing lo no the leadership lesson we can discipline no kopion tu lora na ta no na ka ba kopion discipline lo na ta le ta quali no panata le ta quali ka ta sa to pa ki le ta to ke to ke ta we se ne na ka ba discipline na ta te mi na ha te da tele ne do te ba no awe yo ne na ka ba discipline na ta ongoing development no ongoing problem solving away sene nakaba discipline ta le di so do akopyone ne ta ke ko ke na yene ati ta ha wo te lo discipline must occur under akopyone reliability evidences no akopyone panna na akuta ni de di panna na tu ne nakaba ta to no Wanana atita ha water lo. The leadership lessons katakane complexity on it is a potato lo. A copione tale kuna atamitani nabakwa semero ta amio papuya poor and bakwa seme patu pator and bakwa seme kapaku bakute patabakute wibla tara bla always send bakwa seme te kala no witani ane de nakaba balance with ale kapione Christian practice social problems in the church finances of the church no wrong view towards stewardship resources always nakaba balance nakaba complexity o hudani do tate de pai pokone nakaba ma sheshelele dini sala no the leadership lesson kukarakane leadership guideline no take ko kena atane clear ta pa ne de ka du ne mera knowledge of what it's not and what it is no akabone ta amini tamanile ta tamini tamanile we nakaba tinya away leadership guideline the chikarakane mera qualifications of leader which include character and clear conscience no akabone qualification of leader kona aru ate we nyabune ne kaba the clear conscience no clear conscience including character you mudi lo yatani share di lo clear concept yatera di lo yatani udi lo akutani tambi pa ma ta clear conscious and including character which is about share le qualification of leader which include character and clear conscious no with a way kakone no
Rasione a copy local church leadership need away the need or a strong organization. Now strong organization a copy a mile matali local church away Pakwana Helele, about 12 manule, the mile Bakado a copy of Kureta Ami Amusirapa, no? Away any Kadu Kaga, see Kadu on in the emphasis on leadership is maturity in character, no? A copy on the Nagahuta or Kuna Winnie, Tali a redo on the Mira, a copy on the Cesareta Yichemuda, no? A call maturity or Tadu to Copwella, Ta Umu at the Kepoa, no? Away Sene, the Miller Tatuta Toba, the Miller a law la Huba, the Miller at a Teta Ba Huba, Mimiconic Miller at a Duty Copwe Hune law. The Lichicane may a testing time, no? A copy away Lubada Lenakamakwa, the Lita Sakato Pu, the Milita Sakato Puko Pune, the Huta of Leta Sakato, Qualita Sakato, Basa Bakato, the Covenant Huta of Watagani, awake by me, Poile, Aduti Copwe, when it had testing and timing, the Lichicane spiritual factor, no? Away to a taklu. Atamita Jenny, away Kaba Ueda le Patanya Pud or Kaba U Plato Edal, let a clear exteriority and interiority, no? A copy of spiritual factors, Jenny, Kaba U Plale, Kaba Ule Apu, the copy of the Keko Kena, Lena Puani Lisosi or Tata To or Tata Castro or away interiority, no? Interiority and exteriority of spirituality factors about Ueda in a lot. Then we got a kind of Pumgane, who got a kind of away no palo ABCDEF, you know. When we got a kind of made a finances law, close which any away Nakaba Etwequa 30 tapadi Pakama Tati TC that the Pluto Pla Tuto Luna put away a wall. No, Katakane. Spiritual warfare. A copy of the Matani Udo Tata Nuti the Paneno. Tata Nilakabakwa Seme Hutani. Spiritual warfare is a natural part of the ministry. Where Tata Nini, the Meda Mukoli, how we all who did natural. Nakabakwa Seme Akali Mimilor. Away literally away spiritual warfare nyapu and away made a tali natural nation about the illusion about quasamel about balance of le bacado spiritual warfare and about balance and about to attack look about ulinapu don't about mata the mata ni mi a Natu ita klone mito o kuda nata matanoni ko weda le akopione ne ko weda le danger zone akopione ne ro mata amimi amio no basakine nata tuto tato le na puone mito ko close taba thweba kalota aji jene taba thwede nata rilo tado mito kuda ne Tatano no ne ko weda le akopione ne danger zone napa soshinza ne akopione ne 5 degree ne romara ne 7 degree 8 degree no na luye to toba when it akopione with 2 degrees away ne 1-2 degree weda le danger zone the napa soshinza ne ajilo Basa na mara ni ro na pali sosi na matu pada na pasosi za basa boni ane de na mara ane na pasosi ta ane ole 10 degree na mara o 5 degree no na leda ane oda 5 degree awe ane ne na keto parishe na pasosi za na tama huza ne awe ane tera le maintain balance no le na ta umu do na ta pita matiripa no. The literary character Paul has spiritual authority
to discipline indirectly เนาะဆိုပေါ်လူနေလေဥဒတူဝေတာကလိုအတန်နေစုနေကမောလေအဝဲနေပွားနော်နေပွားတဲ့ပါဆိုတိမတိမာဒီနေအဝဲစ indirectly နေခေါပလိုဆိုတိမတိတဲ့အဝဲတူဝေတာကလိုအတန်နေစုနေကမောကျနေကလောဘာကေလေခေါ်ပြတဲ့တလေဆိုတိမတိမာတေဖာလိုနော်ကဲPaul's identify areas of satanic involvement, no? According to so Paul Plato da le talo the mukoli kaduna alo shele no conscience no ta khoshi nya bu le mukoli kaduna nata pa tho nata phoko the nata tolo le ataba atalo deception talo ni we le atatulo with the last foodနော်လေတော့တာဖြစ်တညာတရလေအဝိစနဲ့တာလိုဝိစနဲ့မီတာလိုလေမူကိုလေကနုတာတော့နာအီနေလောအခုစားတော့အဝိမေရာ leadership lessons ကလကစေခေါခါလေစပေါ်လူတူလိုစောတိမတိအီနေလောအခေယဝတာဆူရေဆိုဆွေတတလပယောပတိုင်ပွဲတော့တာစိဘလကေနာလောခေါပလိုတရာဖာဒုတကအတာကွဲ့တော့ပမာလိုတီဖလာဆိုပေါ်လူအဝဲတူလိုဝဲတာဆိုတိမတေဒီတော့ကဲတော့ခုနာလူတို့ပွေးတို့တကတော့ပဒုန်တွေပါတာတူလို့တော့တာဘလူလောမဆကေပွားဆွေကေပွားဒီတော့တာကဲကုကဲနာတော့ပါလေpe he mal ti de pa que quero tablita pota suiso wado du poto pota po kele ko mu ba da le khona le pwe ata I the kwa the ta suiso wa pu ke te la we ma se do su va le krisa mi khod ke pa yo amen